de Berdane, pour commencer. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe. L'objectif c'est... Da obiđem sve što sam zamislio, treba će mi možda godinu dana, a možda je 2 ili 3. Kako sam kaže, možda će obrnuti još jedan krug oko planete. Ставив собі колишній солдат французького загону спецпризначення Гвінеель Бретон. Après 200 ou 300 кілометрів. На моєму байку я подорожую, їм та сплю я теж тут, і звісно, куди ж без музики? Триколісний велосипед і широка усмішка. Це те, з чим Гвінеель Бретон збирається проїхати довкола земної кулі. Він розпочав свою авантюрну мандрівку в січні із рідної Франції. Опісля проїхав Монако, Італію, Словенію, Хорватію, Сербію та Румунію, долаючи негоду, гори та самотність. Сьогодні ексклюзивно поспілкувалися з Гвінеелем. Ніколіне, здавай, Теся. Yeah. I never made it, but I know what it takes. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Survivor. Survivor. Et deux. სურს დაჭრილ მებრძოლებს როგორც ფინანსურად, ისე ფსიქოლოგიურად დავეხმაროთ. Psychologique ou blessure de cœur, que rien n'est impossible. I love Georgia. მიყვარს საქართველო, მიყვარს ხალხი, ზღვა, მთები. თუმცა ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, ყაზბეგის მყინვარ წვერზე ლაშქრობა დავამახსოვრდება. ეს უმნიშვნელოვანესი ფიზიკური აქტივობა იყო, რომ ხალხს ჩემი ინიციატივის შესახებ გაეგო. ჰორიზონტალურად გადაადგილდება. განსაკუთრებული კი იმიტომ არის, რომ ისი გადაკეთებაა შესაძლებელი და მშვენიერი კარავი, საძინებელი ოთახი გამოდის. მეც იქ მძინავს ხოლმე. ველოსიპედი ელექტრონულ ბატარეაზე მუშაობს. ამით იაპონიაში წასვლა. Petite douche à la campagne.